Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, караңыздар. О, экрандагы уйлар сатылат, достор. Бүгүн 24 октябрь 2023 жыл Чүй облусу Сокулук району, Сокулук айылында, достор. Мондогон уй. Мондогон бул жерде канча баш? Ассаламу алейкум ака, кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай? Жакшысызбы? Так, бул жерде канча баш уйду сатыкка койдуңуз? Общий 17 башым бар. Общий 17. Разный породадагы уйлар окшойт, булар, а? Мынакей. Алото бар, Швейца бар, Галыштин бар экен. Американка бар. Американка, Аширский порода бар. Айширский. Булар сразу баазын айтайык, канчадан канчага чейин дедиңиз? Швейц породалар. Общий байлар 100 миңден өйдө башталат. 110 бар. 110дон жогору. Так, модан баштайык. Бул канчаны тууду бул? Породасы кандай? Американкага дейм бул. Американка. Бул эт багытында, сүт багытында кандай? Мясо молочный бар. Булар мясо молочный. Канчаны тууду бул? Бул 3-сү тойду, ичидеги ичидеги İçide üçüncüsü boğaz. бул 8 айда болду. 8 aylık boğaz, ha? Так, наркысчы о. Алато bu. Бул Ne? 8 Kunacı. порода. Биринчи тут. Швейц. Порода. Наки. Биринчи тут. Kunacı. 8 порода. Булар 7,5-8 ай болуш. 7,5-8 aylık boğaz. Так, o Ayşirski kандай eкен bu? Аширский порода бул экинчисин тойду. Бул дагы 8 айдан ашты. 8 aydan jelin koya jelin çala başlap turmay. Порода Швейц 8 ayda olup kaldı. Kança olup kaldı bu boğaz? 8 айдан ашты боозу. Экинчисин тойду. Ekincisini toydu. 18-20 берген. 18-20 litr süt bergen, ha? Sutka. Экинчисин тойду. 20'dan жогору болот му дейм? Алаксы 25 лет. 25. Жакшы. Так, моунусчу Алатоо. Бул Алатоо Швейц. Алатоо Швейц. Швейц аралашкан. Канчаны тууду? Бул бою 1,50. 1,55. 1,50, 1,55. 8 ай боз. 8 ай боз. Канча? Тууганда 30дан үйдө берет. 30'dan жогору берет, а булар? О, өзүнөн чыккан, өзүнүн породаларда уйлар экен, да, була? Алатоо Швейц. Алатоо Швейц. Бул канчаны тууду дейсиз? Бул үчүнчүсү ичиндегиси. İçindeki üçüncüsü. Çoğun gigant uylar eken, da bu. Так, бул Галыштинка. Галыштина фрес süt bağıtında. Так, Бул 8 айдан ашты да. 8 aydan 8 боозу. açtı, boğazı. Тууганда 38 литрге чейин берген бул. 38 litrге чейин. 35 литрге берген. Бул жешида комбайн болса керек бар не? Капитер зор бар А, башка. канчаны тууду бул? Үчүнчүсү ичиндегиси. İçindeki üçüncüsü, ha? Жакшы. Эми булардын жегениге карайт да бул уйлардын. Канча берсең ошончо сүт берет дегендей. Ошол дегенди карап ошол карап. Той Булар кандай колдо саалабы же дойк аппарат менен саалабы кандай? колдо да сайбыз, аппаратта да сайбыз, аппарат менен да сайбыз. Колдо да аппарат менен дагы дейт достор. Мисалы көлдө көрүп атат, Баткенде жаллап атат, ошактарга, региондорго жүрө аласызбы машина? Акчаңыз алса Жактан машиналар бар, жакса жөнөтөбүз. жибересиздер, а? Жөнөтөбүз дейт. Бар жок эле бар бул машина алса. Так, бул кунажын окшойт, а? Мынакей. Бул порода кандай? Чернопёстрый или Галыштинка? Галыштин бул. Бул да Галыштин. Бул канчаны тууду? Бул азыр экинчисин тойду. İçindeki ikincisi kança aylık boğaz? Биринчи турдан 20 нөйдө берген, 25 кишени. 25'e çeyin vergen, ha, sütte? Ал экинчисин тойду. İkincisi içinde. 7,5-8 ай. 7,5-8 aylık. Боз. Ağır ile boğaz eken, da ular, ha? Ular kanday ve ruşnoy asminiyene menен boğaz olgan bile bu kadarına kaçkan mı? Основной осмеление бар. Основной asminiye, ya? Жақшы. Так, Буквадан качканда бар. бұл американка ол қандай ол? Бул американка. Американка деген порода, мына.
Bu süt bağıtında o da var ha. Süt bağında. Bu da 35 litre süt verir. Tuğanda. 35 Az litre. 8,5 ay bu olsun. 8,5 ay bol az sular bayodat da alır ha. Ha. Bir sağlam. Yok az zapska çıkar. Zapska çıkan уже Ceyin bular. koymuşlar kaynağına. 8,5 ayda уже çıkış gerek de onu ne? 7 ayda çıkaralım. 7 ayda çıkarabız deydi. Уже Желчөй баштап тұр уже. Ceyin koymuşlar. Onda olған чоң екен. Amerikanka дейді. Bu қаншаны туз дедіңіз mi? Bunun üçüncüsü içindeyse. İçindeki üçüncüsü ha? Üçüncüsü. Жақсы. Так. O gigant қанша екен bu? Bunun boyu 1.60. 1.60. Hazır. Bunun içinde 5 ay boğaz. 5 ay boğaz bu. 5 ay boğaz 25 şey sütü var. Tanıyorum ben sağlat var. Niye canı tuğanda bu? 35 geçen vergen. 35'ke чейин берген. Canı tuğanda şey. Жақсы. Азыр, например, буларды сатабыз биз. Башка жака алып барып көнүгүшкүчө сүтү азаят, конечно. Любой көнүгүш Şimdi kaynak özüne kelip de. өзүнө келгиче ошондой болот уйлар негизичи. Анан алып бу алдаптыр менен тутасуда дегендер мен Adaptasyon hoş өзүнүн. gelir. Адаптация. Adaptasyon hoş gelir. Konuş gelir. Так, мунун пародасы канчай, шеф? Bu semental Şviçmen arlaşkan. Симентал, Швец, аралаш. Так, канчаны тууды бул? Bu içindeki üçüncüsü. İçindeki üçüncüsü dediniz? Ha içinde üçüncüsü. Экини тууган. Lekin tuğan. Жакшы. Ол жакшы экен. Так, ол карабыч. Bu Amerika. Токол экен. Boyu 1.55. Amerikan kebabı. 50-55 boyu. İkinci tuğut. Paroda Amerikanka ikincisi içinde özü ekinin tuduğu böyle. İçindeki tamam. İçinde ikincisi. Tak, Birinci tuğutta 25'ten öyle vergen. birinci tuğutta 25'ten öydü süt. Bergen neydi mi? 30'dan öyle öğretmen. İkincisi уже 30'dan жоғары. Onda olған токол eкен. Черный бриллиант дегендей. Amerikan kebabı. Жақсы. Мына. Так, мына екен ол алауычы. Бұл құнажын ұқсайды, қаншаны туды бұл? Bunlar ikinci tuğut bunlar. Бұл да боз. İçinde 6 ay boğaz. İçindегі 6 ay боз. Çorna piyastırayı. Paroda черно пёстрый. Так, бұның сүті бірінші тутта қанша берді? Birinci tuğutta bu da 20'dan öyle vergen. 20'dan жоғары. Ha 20 işte. Az hem ikincisini tuğut. Екіншісін тойд. İçindегі қанша айлық қоздадыңыз? 5 aydan 6 aylık kadar. 5 aydan 6 aya кеттік мына. Желіні бар екен, чөй баштап тұр уже. Аз-аздан. Жақсы, так, мол тоқолычы. Bu Көрем. aşırıski paralar. Paroda Айширский. Айширский пародалар негізі қандай бағытты болады? Ет бағытындағы, сүт бағытындағы. Молочный болады, аймақты болады да sütleri. Baylı болады. Так, онымен жақсы Bu көрінбейді. 8,5 ay boğaz. Бұл 8,5 ay боз. Üçüncüsü içinde gidiyor. İçinde üçüncüsü. Бұл қанша сүт берген ем екін туғанда? 25'ten öyle veriyor. 25'ten öйде берген, ha? Жақсы, бұл тоқол екен мына. Онда оған ой. Чоң екен бұл да. Так, ол Bunlar amatör paralar. Алатау. Өзінің пародалардан екен, ha? Так, Bunlar da. 1, 2, 3'te туған ғой дейм. Onun üçüncüsü içinde gidiyor. İçinde üçüncüsü. Бұл қанша ай боз ем? Bu 8 aydan başlar. 8 aydan. 8 ay. Cem koyarsan Желін чөй баштап тұрыр ондай болып. Жақсы. Так, бұл тоқол. Topal ikinci tuğut bunlar. Екінші той. Çorna piyastırayı. Черно пёстрый деген парода ма ондай болады. Черно пёстрый негізі российский болу шунда. Россиядан келген ойлар да. 8 ay boğaz. Бұл 8 ай боз. Бұл қаншаны туғаны? İçinde қаншаншысы шунда? Bunun içindeki ikincisi tuğut. Екіншісі, а? Жақсы. Ал саман меліне тұрады екен бұлар. Бұл қаншаны сүт береді? Bunlar Берген. 18-20'a şeyinde. 18-20-ға чейін. Так, бұл қара алауы. Bu semental. Сементал. Alatamın anlaşlar. Алатау менен аралашма, сементал. Bu tuğanda 25 lira. Sütü 25-ке чейін берген дейді. 8 айлық боз.
Так, бул канчаны тууду ошондо? Бұл екінші туы. Экини тууган, а? Екінші туы. Яши. Баары эле бирдей экен, баары бооз экен да ойлары. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kaçayım da. Биринчи, экинчи, үч, төрткө чейин. Bana Так, dördüncü tuı. бул төрт эң чоң эле ушул бул. Bana 8 yapmaya bozdum. 8,5 ай. Бул жакшы көрүнбөйт экен бияктанчы. Азыр сырттан көргөзөбүзмү? Так, мына азыркы ала тоо. Ондай болгон. Бул канчаны төрттү тууган дедиңизби? Bana dördüncü içindeydi. Ичиндеги төртүнчүсү. Бул канча сүт? Öyle öyle. 25тен жогору, Парода өздүк ала тоолор. Alatov. Жакшы. Мынаки. Достор, булардын баасы 110 milyon öyle başladı. 110 миңден жогору. Канчага чейин ошондо? 110 var, 130 var, 150, 180 var, 200, 250, 250, 280, 300 bin geçen var kaçta? 300 миңге чейин, достор. Достор, чүйдө сокулук айылындабыз, мындай болгон. Сиздер экрандагы номерге чалып кетесиздер. Экранга номер коем. Ошого чаласыздар. Номерди айтып кетиңиз. 0558 0558 08 08 37 67 37 67. 0558 08 37 67. Жакшы, ушул номерге чаласыздар, достор. Ой пикирлерди комментарийде калтырасыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар.